Katanat Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, hak arpo trek uyayong arhajar arpuar kalapenlong ya gajan bagi dari program, hak bedai bagajeng pentreka mega skim kasorkar preng ka Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana PMG KAY, kumshi benta jong ka azadi ka Amrit Mahotsaf campaign. Ya kabalapenlong hak Yojana Bhavan Hamin Secretariat Shillong. Menteri Sarkar Ubakami Ektanat Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, James PK Sangma habakaran hagajengalang lengbaga video conferencing. Ulero ia katanat Sarkar bat ia borok ginong sam kau ration, bat ginong dia ki marbam ki balapenti kena ban sam ukau, cakito borok ki bade banyo agajing mentoy hagapor ke babiang. Wala kila mat jeng bat jeng mana ga klam COVID-19. Ulong baka PMG KAY ke skim jeng Sarkar pedeng kabadan nika thong ban sam ukau cakilong yeng kebuduna kayo akakot akari India borok kawai. Bala sedang ya kene skim hau yayong hadu ubnai jeliau ke senam arhajar arpo hakapor badang penjari ya ke lockdown hagari India. Henry hadu mentala beteng ban pentrai kami kene skim na gebenta kejing mentoy jong ki bedok. Ulong bakene skim kalau long shisha kejing kerku yipat ba kam tama kapor basa priang bahaka klam bat ke Sarkar daga basnukian nengkong ya ki long yeng ki bedok kala pentikena bagin yo kau. Hagani kejingalang layo ru ikejingkran no Principal Secretary kene katanat Dr. Shakil P. Ahmed, Commissioner but Secretary kene katanat Pravin Bakshi, ka Deputy Commissioner ke District East Khasi Hills ikong Isa Wandalalu, bat nakikatok ani kebali opdiang yunu kau bat kiwe-kiwe. Diklaim ada harga kebeloh nila manduk kejadian toy nama Sarkar para pelong mandatory ini don gam kan tidak ya ada hasil don de ke kambu ya pihak betul cuma hindrai kan ai pun kejadian toy ya kan ini buat anten mau ya ki ipos machine tu kilo ki fair price shop ki bakla anten terikam ni don gam mande ham kerja ya kan ini lagi don kejadian semua kan job clean ya ki officer ki inspector ki sub inspector job ni kini ada pihak pun kini port but ru kalian apa kan mau mentan ayo video ko friendship how to fortified rice. So we have seen that many people are still having a lot of apprehensions and fears about fortified rice which the ministry has introduced. Fortified rice is nothing but rice which is imbued with additional nutritional benefits. Fortified rice ni how bala pingsan bala bu yaki bala ai yaki dawai yaki nutrition yaki babiang kamtam yung kau kita orang begini sampai di Anganwadi Center di Priok di Barmen di Tina di Lumru di kamdai bandon kenung kecimpi kalau itu kau tak bandon kecimpi dia it may have a slightly different color it may look a little different from your regular rice kita ini ada eki test by Assistant Commissioner of Food Safety ayo eki certification dokter or kamdon kenung kecimma panbam yung kau di nakata-kata kerpa eki bandon siapin bandon don kanu ngajing aktin hod dalaki don kanu ka pagpim patsu fubhas mubakin jokti ini hindai kani kali skim Sarkar kala roll out badminton kila don kilong ye ki household but ki center ki bagila pinpoint yung fortified rice.